Ka United Democratic Party keempat Iakren bansai Kyrtong na hak Elekshon MP Shiteng Samoi na Shillong Parliamentary Constituency kebansalong haki benai kebansawan. Hawai keren bar ka UDP na mausun ramu ba olan sin suin raya ba ka parti keempat Iakren halokane. Ba sunyo ba ka UDP kan siong jirang sian halokane kam banji perkat ke badai banle. Ka UDP kadon kat arngut ki MLA hakaing do bar ke bahan pungut bat kini ki MLA gidai na kasi jantia sudah. Hak election MP ke beladap bahawa aja pulai ka UDP ka penyekun yuba robat jon ka jarin nai rush syak pelim keput hau Kyrtong ke Voice of the People's Party Dr. Ricky Eje Sengkon ba khat no dangsian. Ka election Shiteng Samoi na Shillong Parliamentary Constituency Shalok Sabha kan long haki benai bansawan hadin ke jingklat kendit no Dr. Ricky. Katkum ke kendon yak election haban pelong hapo andu benai. Na kalian ke WPP ke atua bat penyekun yo Dr. Baskem Malbo karwa giwei parti pat kimpat rai no ban penyakun kentup ke NPP bayalam ya kasolka hakwe kalian ubah so nyula ong ba halo ke jing bujuri syuki menteri ubah po lengdo baru ba kerman sila da ubah med ba lengdo baru ba lakman remboy kadai karai jong ke parti bat kamdai ke jingla simet mano ula ong banagi khat arngut ke MLA ke UDP sipangut ke yasoilang ban bujuri syuki bat ke jing keno bale mano kam don setia nama ba kadai karai lang jong ke parti. Election mesti ngeliarai bangin bu kandidat tanpa election la postpone no shua te kat ban bang election tu hadin sau sanmai du panai bibi te gede syong biang you'll say ka situation ka favor yang ngilam imbu biang kambon kandidat dan dia daga situation ka balong makalong te ngeliarai ban bu tang tung balong parti kadung actually we are all united kata ka we are kata mla tim tamba gaji yo i jungang ngidang elong koi Radon kalat mano bongkwa ban kiu. Bongkwa ban me haju. Kabut The party ngin de syong syua ngamla ban in my personal view ngamla ban ong nomor ba ngin de syong syua ka meeting mar ngimat ngin meeting khat patrik general secretary lo khad committee dengan parti agenda. Kalau penting agenda ya ga MP election or negara no election ngamla ban ong. Tu ka parti ka berobor ka don ka collective responsibility ke jingai lang ke jingai mir jumur lang bangin arrive lan bangin poe haka sim gina gina rai pada kam juga parti siwa punya sama ya kam don ko mata ka parti ni nomor ba gata gati tangka speculation la nega apprehension jing bobon belangka tangka ketika consumption jing ka public kini ndai hangi kam don nomor ba haki por bangi ni change ga portfolio jing minister ketika decision jing parti haba manga we point ni aside lain no ke minister babat ya to ka pos kimtip bangimbut berperkelah ngidon khararngut to arngut gedi minister tikitu kimtip bangliat da bisa ngi spun da bisa men perkelah no minister bisa keno eno lebih keno yang arah berkeno nomor banglasain ya gispungun ya berkeno tang itu arngut kimtip minister bangliasain bade ben perkelah no minister budi ben ya chain lem ban island de we ngam de jing le siliang jono no katu de tegi keno jono dringi tinggi relang buat ban sini minister dia sain lang te my personal opinion nya kamu tu personal opinion nya ngam la ban omta bang haban survey haban kli ban perso kalau ngom beri jungi kisngom ngam pat survey katar hadin bang survey ngasa ay ka personal opinion nya